Kuzambo tukijanda tukana de jamtungi lerim sushuni kuzupin te lerim disugite le tambra nyese supshuge Dugijanda tukana de tsingwan chugi nyetsu shuge. Gyakabna ru simkamda dewi nyedunde yasin jodo humidatun pima tewage zonka karana simkamda dewi shato pinigitun ru suwi lejib su tsudo yopime. Digibe longa chaji chusumba de chuduyu kanle minka karagina minchugi labdun bari tsusubi rewadu. Tsiring chezumgi aludi chilo niktung chuni de chika lo nibe dubi kap simne autism de yub betak chi jung yub da degang khon zatsang tsu wandi podan lu dedo yubime. Degang dizumi nejigi ko le lamtinda labjab jimi kaya meble netang di kachizumchi inara mashebe. Temugi jabnin bemedati de chilo niktung chugulu alu di timpulu ki wong yubda diya neji digi menche shabdo tsu gesa lu chamchi topme lu tende ime. Inro zatsandi lu mangilda semsurgi tonglen tsu jungnu. Na alu di da wong pakinchin insila penga chigi de phai majin na chimnara damjai mula na hebe dulu alu gokam namse dula menkanna belu speech therapy OT tele tuition sila benga china bitop na lu hema bitop na lu dila ni di tuition di the sergi understand bin ko cham chijin tele multimedia classes dula Bhutan Foundation gi bebe Te khon zatsang su chim lakha linde denu mogi labmina pampin cha su jabka shadi alu su menchi benigi dönle timpo lokhi wongmi di lasha chira yuble tizumgi shabtu su gekhab gisani kara na top tsup sogobdu se ime. Te so welembo gi sungmina lenka gi pema tewa da nyamdil bedi semkam tetin gi shabtu su so we tewa kara na top tsup pe soni gi dönle la su pe we kara yu se ime. Taru lembo gi bewachin gesar gerbo sorik tsula lobdena mide semkam gi jongsen chi ya go tsu yuble minje gi shabto da labden gi lerim tsuna pentong se ime. Dima tse dichi lo ju dukam chi ka gelepu lungsho zoten menka na semkam kecho chi da sampe monga lungsho zoten menka na ya chi tani gi lerim du. Dare tsiringi aludi lo che nga lang yub da mugi mabya timpulu neso tobishu kong zatsang su timpulu dedo yub ime. Te kong zatsang su timpulu ombi kab la khatang yuru alugi netang de yada sonde yub le panyam ke dedu. Digi be kongi netang lo tawachin dizumgi shabdu su gekhab gisa ne tem tekale pa jingob kachewi ko le tinkyu beu ime. Jangda nesigi den lo singidumgi nesede jamyang lo degi ngeju piu in. Chiridaritse konfelhenka gi Cambridge ki tsajungdi lalin tamni memba gelung lobda gi tsajungdi Cambridge ki neseda tumbe sodo yopime. Te shirilimbu gi sumina tsajungdi ki keri konfeda tajib tele tatokda Egypt su tsidi nyedun tsu jilu tsorim zung sesi me.
lempugi sumina chashungdi nathera charji berinchi nuze ima te lhenkagi honle shenda matawi tugi chithongda chorim dele ngota zampu chu nyamsung beuda chikha chashung chu gelchi ne cheda thimbe sowi kanratu Diya lhenka digi leje chokchungi lamten wolu dichi chida dambi nale Cambridge da nyamdil bedi chashung chu chashi bedi ra yup ima te Cambridge ki chashung di zamling na ngizin be yubi shirik lamluk chi ima to sinsidi ngachino Cambridge the chikha technical support di khongina le lendi gi be so far ngachi gi key subjects STEM subjects there and ngachi gi zongkha and English curriculum gi framework di ben ngachi gi develop be do seshuni the develop be the Cambridge cham chi member the ngachi gi na gi stakeholders disu including ngachi gi teachers disu the chikha ngachi gi consultations disu bedi seshuni it will be rolled out in all the schools nationwide Daru lempogi sumina charji bedi yubi chashungi denle lebigi chodrup gongfelda gomdi lobjungi lerim chuya dichi kodin thapni bi yuse ima teaching learning material and textbooks disuding achigi review be shimle then co-develop be ngachigi datogi charge be jomidi charjung da chikha ngachigi align be seshuni August 2025 nale we will start working on textbooks then teaching learning materials review and development dichigi year end since goni ime seshuni te lempogi bewachin sheri ki piche yada tani da lopchu chugi chodrup di gelchi ne cheda dembe suni gi denle lhenkhagi lecture gi lerim di lejumbera kodin thabong se ima Chanda ne sogi denlu sonam yuten gi ni shubeu I Gasa zonka kami gewo na zabi mise churi chimilu tunde chuji heka chi te chimedanu. Toro sari digi chim sum lu nyukin dumdari chabyobi ka sago ka sumna lu chaki chamigi rozuya meptan yobime. Di zumbe gasa da punaka ki shulam dadi sani ka chuna lu lamzu subdi yuru duri kildin lekungi seyobime. Toro sari digi shinshugi yo geda chugi ka nyi chabanu. De gasa zonka dawchungi topumuchulu jabjo behevda tore gobinsugi lamina gengindigi nyukinsu naba shibchi benibe hyuseme. Zirang zonka sergitan chiwodalu shinshugi yo churugi chabamidi lok nyamchu bediyeble chiwodinagi sanambatsugi lo nigi chable chanla lok chabni guzunu. Daresa number Mangshuchi gi ra changla su chapcha di yub matse khong dakpachi gi shume nyimchu na chapcha wi rewa kyup ime. Di shingchu yuwa di gi chim gungba sumchu so shi gi chushin da kamshin ekar chikja drukchu lapchi lo pento di du. Sa number 2 gi labmina talepa nangden be di yubi chumlu rekop thiume di mapap juni imle tiru atsire sani na pentoni me ze ime. Rocho mahi ze tang bebe yuwa di tun jimali ten te tanga che semgi mi chaba te tsada tsu gen ta nyoke se lam ta andi chumdi nyumi subela 다들 지리 취해간 나가 잡지. 안 잡술들이 더 숨쉬지 저리죠. 아래 좀도 리디. 마치 아직이 원래 시기가서 요모고 기자지. 이 남남체 뭐가 나니 벌치도 되나 아니 보다 이렇게 시리 내지를 이라 됐고 이제 마치 그때도 똑같은 말씀이었어요. Tetsirang zongkak dakchungi ngojangnamshi mangilgi chapchurju de shingchu yuwa di tsisa da chudungsu lalen tabdi nyamche benu. Dare shingchu mala lambe yuble sergi tangte chiwo gi misirsa namba tsu gi tingshu lejumbe du de zatung nyensun de yada tang tsube rewa du. Jangda nyesegi denlo tsirang lepe matsewangi nyechil de jamyang lo degi nginju piu in. Sri Lanka lugotin Tamil Hoyejia karategi tin durtin gubinare tupi lucib sugi nyugi tama chida ligi tama nitobnu. Dindurdina tugi hunde lucib nigi tekha todo yobime. Dia Anisha Raigi kilo kechichi benchegi amsugi kumiti ekanalu nyugi tama da amsugi cherim kumiti ki ekanalu ligi tama tobnu. Te zumbe pasa tobge ki poge cherim ki kumiti ki ekanalu ligi tama chitobnu. Dindurdina tuda jaga pebuda Bangladesh tele Pakistan da Sri Lanka gyakap sundale lucib tujak ngapchu lapchigi tekha todo yobime. De nimngagi dindurdi tari jodunu.